Dragi, on mi je samo prijatelj. Šta? Možda jest on tebi, ali ti njemu sigurno nisi. Je vam poznato? Lijep pozdrav i dobrodošli na mom YouTube kanalu. Prije nego što krenemo, zamolio bih vas da obavezno pritisnete subscribe, dugmić i naravno like za ovaj video koji vam se možda svidi, a možda i ne svidi. Ko će ga znati? Važno da vi stisnete like. Da li vam je vaš partner već prodavao ili prodavala priču kako ti nema šta da brineš, to je samo prijatelj. Danas ću napraviti kraj toj priči jer sam se odlučio objasniti zašto, kako, zbog čega i u kom slučaju muškarac može, čuj može, ili ne može biti prijatelj ženama. Da bi sve bilo više nazorno, odlučio sam se upotrijebiti ovu tablu na koju ću napisati rezultate dugogodišnjih znanstvenih istraživanja, koje sam naravno ja izvršio. Ali prije rezultata da vam napišem i ovu veoma kompleksnu formulu koju sam koristio da bi rezultati na kraju bili što tačniji. Znači, prvo ćemo početi sa muškarcima. Muškarac znači, uzmeš muškarca, glavonja, evo ti ga gore, vidiš, to je muško, nema šta. Znači, muško puta i sada ovo crtamo, to ti je ono ko breskvica, da ne blica, znamo svi šta je to. I sad, pošto nije to samo breskvica, puta, evo, ovako, prekriženo, to znači no pussy zone. To znači nema od toga ništa jaro, ti si samo nadaj. To ti je ono kad se snađeš u friend zoni, pa si se zajebao pravo, nema od toga ništa. I pošto si u friend zoni, je to samo nema od toga nadaj se, stavimo ovdje infinity. Sjebao se do kraja. Ispod, to sad podijelimo, ispod ti je žensko. Vidimo sad žensko, evo ima super, vidiš, žensko, ima kusurnu. Tako. Žensko puta, tako, znamo svi šta je to, da ne objašnjavam. I prekrižimo i to naravno. I to ti je no dick mode, no dick zona, pazi, pardon, popravljam se. To ti je isto kad si kao u friend zoni. Ali pošto za žensko to nije vječno, ona samo migne žmigavcom i ovaj friend odmah uliječe. Kod njih to nije zauvijek, kod njih ćemo dati tu samo na kvadrat. Tako. I rezultat toga iziđe, znači, lako, i rezultat u tome ti dođe 0,015. Pardon, ovo sam jednu nulu zaboravio. Tako. Što znači, tačnije, da imaš ti 0,15% mogućnosti da uletiš kad si u friend zoni. Jebi ga, za nas muškarce i najmanja šansa nešto znači. Idemo dalje. Da biste razumeli svu filozofiju i rezultate, morate shvatiti da muškarac već u startu dijeli ženske na 3 kategorije. Prva i za muškarce najvažnija kategorija je MZO. To su one koje bi oni, to jest mi, oženili i sa njima djecu štancali. Ono ko u fabriki na traci. A MZO vam stoji kraće od materijal za oženiti. Druga kategorija su ono dobre mace ili mace za jednu noć i povremeno druženje. One ti u većini slučajeva ne razmišljaju mnogo i što je nama najvažnije, ne pričaju mnogo. To su one ribe sa kojima se pohvališ pred društvom jer uglavnom stvarno izgledaju top. U treću kategoriju ili skraćeno NBN, što znači ne daj Bože nikome, svrstajemo one ribe što uglavnom mi muškarci ne bi ni štapom dirali. To su ti uglavnom one ribe što i u snu kad provedeš noć sa njom tebi posle treba izlijevanje strave. Jebi ga, malo sam ga pretjerao. A sad nam ostane da razjasnimo zašto, kako, zbog čega i u kojem slučaju muškarac može, ili bolje rečeno ne može, biti prijatelj bilo kojoj ženi iz ovih kategorija. Ovoga puta počet ćemo u rikverc, što znači od treće kategorije pa naprijed. Žene, cure, djevojke, ažbahe ili kako god želite, koje ne bi ni štapom dirao. Da li muškarac može da bude prijatelj sa takvom ženom? Odgovor je da i ne. Prije nego što krenemo sa odgovorima, ovdje na tabli sam vam spremio listu skraćenica koje ćemo koristiti u odgovorima. Prvo ću početi sa ne. Zašto ne?
Zato što jednostavno je to tip žene koji je muškarca kao prvo seksualno nimalo ne privlači, što odmah u startu smanji interes u bilo kakvom smislu. Skraćenica za to bi bila SMSK, to jeste samo me se kloni. Znam neki, ili bolje rečeno neki će sada reći znaš ti, ali činjenica je da take mnogo puta neće dobiti ni šansu za prijateljstvo ili nešto više. A sad pređemo na zašto da. Pa ima tu više razloga. Ako je žena rugoba već u mlađim danima, a muškarac frajer sa mozgom i sa talentom već tada, onda će on da joj bude prijatelj i da joj daje nadu. Jer zna da može lako da se desi, da se ona preobrazi iz rugobe u ljepoticu. Jebi ga, dešava se. Zato imamo skraćenicu KZŠSP, što znači ko zna u šta se pretvori. Drugi razlog je što se muškarcima često sažali taka riba što je svi zamaraju. Tu se često zajebemo, pa postanemo prijatelji, pa onda vičemo joj, šta mi je ovo trebalo. Oznaka za ovaj slučaj bi bila JIMŽ. Jebi ga, ipak mi žal. Selimo se na kategoriju broj 2. Dobre mace, Rajka Rododajka i kompanija. Samo se šalim. Da li muškarac može da bude prijatelj sa takvom ženom, curom, ribom, aždajom, zovijeka koš? Odgovor je opet da i ne. Ali uglavnom ne. Zašto ne? Ako je ta riba toliko dobra da ga stvarno interesuje, muškarac će samo gledati kako da uleti. To rovi ko krtica. Nema mira, samo traži kako doći do cilja. Tu ga prijateljstvo apsolutno ne interesuje. Skraćenica za to bi bila JČDU, što znači jedva čeka da uleti. Ako je ta ribetina uvezena iz tuđine, ili on otišao u tuđinu na ekskurziju, na dopust, ili nešto tome slično, pa se tamo upoznali i tako to, tad ga prijateljstvo sigurno ne interesuje. Tu još ćemo biti prijatelji. Skraćenica za to bi bila EISS, što znači eksport, import i slično sranje. Treći razlog zašto ne. Otišao van i napio se ko krav. Taj sigurno prijatelj neće biti. Skraćenica je jasna INSKK. Izišao, napio se ko krav. Četvrti ne. Radi sa tobom svaki dan i samo posmatra. Gleda on, nišani. Ne gleda on kak ti super radiš svoj posao, već radi čovjek kalkulacije kako bi uletio. Skraćenica za to bi bila SPČDU. Saradnik, promatrač, čeka da uleti. Ima ti razloga još, a da mi pređemo na zašto da. Nekim nesretnim sticajem okolnosti nekako se snašao u njenoj jebenoj friend zoni. Pa sad skače u tome mjehurču i traži put van, ne bi li kako uskočio i dao gol. Skraćenica za to bi bila FZTKDU. Friend zona i traži kako da uleti. Drugi slučaj u kojem bi muškarac bio prijatelj sa takvom ribom je ono. To sam već opalio i sada imam drugu, ali održavam dobre odnose za Bože ne daj crne dane. Jebi ga, nikad se ne zna kad kriza udari. Skraćenica za to bi bila PČZNB. Probo i čuva za ne daj Bože. A sad, kategorija broj 1. Ženitni materijal. Da li muškarac može da bude prijatelj sa ženama iz ove kategorije? Da, odgovor je kratak i jednostavan. Pitate se zašto je tome tako? Jebi ga, za razliku od drugih kategorija, ovdje muškarac želi da se pokaže u najboljem svjetlu. Svakako, naše životinjske potrebe su još uvijek tu i mi želimo da uletimo u 16-terac. Ali ovdje smo mnogo više tolerantni i spremni da čekamo na pravi trenutak, o čemu vi cure mnogo volite da davite. Tu nam nije problem i duže vrijeme ostati u friend zoni sa računicom da nam se možda jednog dana sve poklopi. Jebem ti friend zonu i ko je izmisli. Skraćenica za to bi bila ČNS, što znači čekaj i nadaj se. Da li dočekao ili ne dočekao, jebi ga, o tome sad nećemo raspravljati. Ali vrijedi ispostaviti još jednu skraćenicu. OSZS, što znači oženio se, zajebo se. Vi razmišljate šta, ko i kako. Da ne zaboravim, između svake kategorije nalazi se siva zona koja se zove zadovoljavajuća. Šta to znači? Između kategorije 2 i 3 bi se tome reklo ružna, ali mogla bi proći. Što znači, kad si pijan ko guzica ili kad udari teška kriza, a jebi ga, neko ne bira mnogo, ma samo udri. Između kategorije 1 i 2 pristaneš kad ti tvoji planovi za ženidbu padnu u vodu. Jebi ga, nema veze onda i ako je malo glupa,
sam nek solidno izgleda. E to ti je to, nema. Kao što vidite, jebena nauka ne griješi, pa nek mi sad kaže, on mi je samo prijatelj. Ma jebem ti ako ga ja sad marnem nogom, pa će on rovko krca, gore kod onog. Aj sad probaj. Dragi moji, to bi bilo to. Ja se iskreno nadam da ste uživali i da se opet vidimo sljedeći put. Ako vam se ovaj video svidio, onda pritisnite jedan veliki like. U svakom slučaju, ne zaboravite na subscribe, a do sljedeći put mi ostane samo da kažem ASA!